Treba biti jedan dozvoljeni četvrtak u svakom gradu. Vidiš nešto novo, znaš, i bendovi stvarno hoće doći svirat i mogu reći da je organizacija fenomenalna, da smo, evo, kao bend, kao član benda koji svira večeras, jako sam zadovoljan. Nedavno smo objavili zadnji album Kvadrat. Napravili smo ploču, ja bih rekao jako lijepu ploču. Ljudi traže ploču, ljudi traže nekakav drugi, recimo, format osim CD-a ili recimo da te poslušaju samo na Bandcampu. Krenuli su koncerti, sviramo, bili smo sada nedavno na super turneji, ići ćemo na iduću. Bili smo po balkanska turneja, južna. I završili smo na kraju u Istanbulu. I to je bilo fenomenalno. Mislim, lijepo je putovati, lijepo je svirati, pogotovo pred ljudima koji dolaze zaista poslušati band. Dobre publike ima svugdje. Samo je poanta da dođe slušati muziku. Super je što se okupljaju mladi bendovi, super je bilo zadnji put iz cijele regije vidimo u jednom danu 3 super benda. Mislim da će danas isto biti ludnice. S Ninom i Ivanom sam se počeo čuti preko neta i oni su bili za suradnju i ja sam im poslao te neke pjesmice i one su bile oduševljene i to je to. I nismo ni sanjali da će postojati live band i da ćemo sad tu biti u Vintage. Album bi trebao doći u 6. mjesecu na ploči i CD-u. Po cijelom svijetu će biti distribuiran, a službeno izlazi tek u 8. mjesecu. Za Trouble in Mind Records i iz Chicaga usredotočeni su na tu vrstu psihodelije, recimo, pop psihodelija. To je u stvari scena koju treba podržati, scena koju treba dignuti i scena koja treba imati svoje mjesto općenito u hrvatskom tom nekakvom glazbenom miljeu. Diskodelija, recimo, jedan, neću reći projekt, ali bend koji svakako od svih onih u kojima sam do sad sudjelovao je najviše napravio i iskreno govoreći ima neku težinu. Ja se nadam da će biti još bolje i u budućnosti, s obzirom da je ovaj prvi album koji smo napravili naišao na dosta dobre kritike. Iako malo smo ga napravili u letu, recimo to tako, snimanje je dosta kratko trajalo, možda se nismo dovoljno dugo posvetili samom tom snimanju i produkciji, ali ispravit ćemo to sve skupa na ovom drugom albumu koji se sprema, recimo, do kraja godine.